tugiye no kuvuga Messi mu buryo tutamubabwiyemo ubu nibwo tugiye kubabwira Messi mutigeze mwumva namwe mutazi Messi agomba guhabwa indabyo ze zihariye tukamuvuga mu buryo abantu batigeze bamwumva tugiye gukoresha icyo bita vocabulaire cyangwa se ibere harya inyungura amagambo niyo vocabulaire mu kinyarwanda tugiye gukoresha inyungura amagambo zitigeze zikoreshwa ku mwana w'umuntu mu mupira amagambo yabugenewe turakoresha amagambo yabugenewe kuri Messi tugiye gushyira Messi mu ikuzo rijyanye n'umukinnyi wa mbere ku isi uko yavuga kuri radio tubwiye umwara i Musanze hari umwara batsokora ko ugiye gusinya muri Musanze hari match ya Al Hilal na Gasogi ya gishuti zo kuganira makuru ni menshi muhamagarane muze kuri YouTube mwumve Messi mu buryo mutigeze mumwumva Leo Messi akomeje kuriza benshi ariko nta kundi yewe nzaba ndyamye inyuma ya karakana k'imyaka 19 ibya Messi rwose mu bindinde muryama mukomeze muryameho ariko ntabwo nifuza ko atwara igikombe cy'isi cya kabiri yikurikiranye icyo rero uwanga birashoboka yuko wakibonesha amaso yawe kuko ndabizi ko ku cyumweru zabo kiriho sindi Imana ariko ndabizi neza ko zabo kiriho siniteguye kumva Ruvuyanga arwaye cyangwa ameze nabi muri iki cyumweru uriya mwana nzamuryama cyo ntakwizeza ni mu myaka 50 ari yizije anniversaire rya kwa gatatu kira kibondo ya 19 kira kibondo giye guterura igikombe cy'isi aruzuza 20 avuze ko Lamine Yamal ashobora kukwiza imyaka 20 afitemo na Champions League none akaba yakuboye career yose yayirangiye cyane erega umukinnyi career ni ibintu bitatu ibe ni ibikombe muri nationale byose bikinirwa ubwo ni na mondial ako cyane mondial ego oya ariko rero yarayitwaye ni ibikombe muri club bibikomeye ni champion burya na Champions League niyo yataratwara Lamine marakeneye mondial na zirige muri icyanyuma ni Ballon d'Or ubundi umukinnyi abayuzuye uziki ibyo bintu kamaze gutikinga kuri championnat aho kakozeho kamaze gutikinga kuri rero kakozeho ubu kari gushaka gutikinga mondial na Ballon d'Or na Champions League kandi atwaye mondial yahita atwara na Ballon d'Or cyane ibyo bintu Lamine Yamal byombi yahita bitikinga ejo bundi atwaye no mondial banamuhana Ballon d'Or agasigana na Champions League nayo Barcelona bari kuyubaka nta myaka 3 iri imbere yaba yahitwaye Lamine Yamal ku myaka 25 ashaka kuzajya seka ba Cristiano haba tarika abantu batatwaye ibintu byose Lamine Yamal babayeho bate Lamine Yamal yakabaye yatisanga muri Espagne yakabaye ari mu Rwanda ari mu biruhuko agiye kwiga muri Action College so abantu bari kujya yose imyaka 19 turaje tumuganirane na Lionel Messi kuko Lamine Yamal ku myaka 19 bari kumwakira muri Action Center cyane World Cup Lionel Messi nezina twari gusoreza ariko none tugaruka no ku mukino wa nyuma uburyo ishusho y'umukino wa nyuma nubwo tubifite umwanya wo kwigarukaho ku munsi w'ejo no ku gatandatu ariko se iyi shusho yatangiye kuza mu mitwe y'aba sportif bibaza ngo uzagenda igikombe cy'isi Lionel Messi ashobora kugiterura Lamine Yamal twavuga ngo ashobora no kugiterura ariko se Messi ni izina rimeze rite ku myaka 39 nta muntu wari uzi ko Messi yakina umupira yarayakinnye ugira ngo Messi nge namureba nkajya mu nagafite 39 nge namureba nkabona ni Lamine Yamal ntago yigeze aruha habe Axe uziko mbere yo kino gikombe cy'isi gitangira uziko babajije Lionel Scaloni aravuga ngo Messi ngo ubu nibwo ari fit kurenzwe yarameze muri Qatar umuntu ashobora kwibaza ngo ese ni gute uvuga ko umukinnyi wari ufite imyaka icyo gihe 35 ubu ari bwo ari fit kurusha icyo gihe afite 39 ikintu cya mbere cyabaye ni iki bwa mbere Messi muri Argentine ibintu byose baravugaga ngo bigomba kumunyuraho aracyafite imbaraga zo kubikora ubu bamenye yuko ari imbaraga atagifite mu buryo bw'umubiri none biga kumukoresha bijyanye n'ibyo ashobora gutanga mu kibuga n'ise methods niyo ataba ari uri butsinde igitego ikintu gikomeye muri Argentine rero kiza kurusha ibindi byose niba mwibuka Messi igihe yasezeraga cyagiye batsindwa abafana bakamutuka ewana ukabona nawe abaye degute akava muri national cya Copa America igihe cya za Copa America bari gutsindwa na mondial cyagiye ya 2014 byabaye 2016 na za 2018 araza barakubitwa muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi Mbappe babatsinda icyo gihe Messi yarabihiwe cyane zashe zikamutsinda ngizo za France zikakoramo ngubwo Budage kuri finale bukamutsinda nyine
abafana bagezeho bamwanga muri Argentine ngo bagatwika n'amajezi bagafata jezi ya Messi umufana wa Argentine muri Argentine bakayitwika bavuga ngo nubundi wari umugambanyi uri umunyaburayi ntabwo nubundi witangira Argentine nta nubwo uzigera ugera ku byo Maradona yagezeho. Messi sezera buri hari ikintu cyiza cyabonetse muri Argentine no kuvuga ngo ni nacyo kintu Portugal buri yabuze ariko ikintu Portugal ibura izakimenya neza Cristiano namara kugenda hacemo nk'imyaka 20 uti gute. Messi yarasezeye none ikipe ya Argentine ibona ba Eva Banega bahise nabo basezera abatipe bakinaga bitwa ba Meza babona barasezeye babona abakinnyi bandi bakinanaga bakuru barasezeye umuzamu wabafatiraga arasezeye babona ikipe ba Mascherano barasezeye ni nk'abakinnyi bakuru bari barakinanye na Messi bavuze ngo without Messi ubundi turi gukora iki ba Javier Pastor ba ba tipitwa ba Enzo baravezi bose baragenda abantu bose basezera nyine ubundi turacyakora iki zamu ba Romero federasiyo iricara ibaza umutoza Scaroni wari warungirije muri equipe nationale cyo ni ikintu gikomeye bamubaza atari ko Messi asezeye ukaba warabanye nawe niki twakora kugira ngo tugarure Messi kuko aracyafite imbaraga ni na muto icyo gihe tubare tubiza muri za 2020 rega ubwo icyo gihe yaragifite nk'imyaka nka 33 hagifite imbaraga. Scaroni ikintu cya mbere yakoze bamugira umutoza mukuru wa nationale nukuzana umukinnyi wabaye uwo Messi afata nka idore we uwo Messi afata nk'uwareberaho ni umukinnyi utaramenyekanye wenda cyane Burayi bikabije ariko amenyekanye muri Argentine witwa Pablo Aimar. Pablo Aimar niwe wungirije Lionel Scaroni. Pablo Aimar niwe muntu akinaga kuri kabiri niwe muntu Messi yemeraga akavuga ati uyu muntu ndamukunda kabisa ako umuntu abavuga wenda ati nimba umunyamakuru Rugangora n'uzaba uri role model wanjye cyangwa se niwe role model wanjye bamugira umwungiriza barangije bahamagara Lionel Messi Pablo Aimar ndetse na Lionel Scaroni baramubwira ati Messi turabizi ko wababaye cyane wakomerekejwe n'ibintu wagiye ubona by'abafana n'ibindi ese watwemerera tukagusangiza igitekerezo dufite cyo kubaka ikipe ikubakiweho baravuga okay Messi aravuga ati nagaruka ibyo bintu mubikoze ikintu cya mbere bakoze umukinnyi wese wumvaga Lionel Messi muri aba bakinnyi bato niwe bahereyeho bahamagara kubanza kuzana abantu biteguye kumva no kumvikana na Lionel Messi. Messi mu bintu bya mbere afashe icyemezo icyo gihe kandi ntiwanajya no kubisakuza kubera yuko icyo cyubahiro bari babanje kukimuha kuko ikintu gikomeye ni ikingiki mu buzima bw'abantu kijya kigorana Axel kwemera kuko icyubahiro mukwiye kukimuha none abandi bakemera kumugenderaho ubundi kiragora kukiremwa muntu kigera resistance ikomeye aricyo cyananiye Portugal yego umuntu wa mbere wari waraciye inyuma umugabo witwa Lopez muramuzi uriya Mauro Icardi Messi yaravuze ngo ntitwabana n'umuntu muri dressing room ufite abakinnyi batamukunda kubera yuko yagambaniye umwargente mugenzi wacu babana muri Inter akamutwara umugore witwa Wandanara uwo ngo barabanza barakubura aba bana bitwa ba Paulo Dybala bavuga ngo bakunda gukina ku 10 Messi agabwa ati you will not play this number 10 gerageza urundi ruhande ibiranga mu kudafitinga mu byo ushobora gukina utari kumwe na Lionel kuko Lionel Messi nyine udashobora gukina ibintu ngo mugire role zisi bashyira ku ruhande abakinnyi nk'abagani naco birirwa biyemera ngo baza umupira ngo bazi gucenga ariko n'abafana ba Cristiano niba utari kuri service ya Lionel Messi vamo ikintu cya mbere uragendana na Lionel Messi kuko niwe twubakiye ibintu niba utagendeye kuri Lionel Messi go outside ariko wabonaga ninjoro bakandagiye Messi ukuntu abagabo bameze nk'inzige bro umuntu bitera Lionel Messi wagira ngo ni general turi kongeza umupira navugaga abantu bafite n'inyungu komanda ntago umuntu wamwita komanda ntago yababeshye bazaga bose akahita bakwirunda bakavuga ati urakora kuri boss urakora kuri general ukora kuri afana kuri kiyongozi
noneho ibyo bintu bimaze kuba bamaze kubikora sorry Aimar yakinaga ku 10 ntabwo yakinaga ku 10 yakinaga ku 10 uyu wungirije warovuze Aimar ego bamaze kubikora rero baba batoke ubu noneho tumaze kumushyira muri position y'ibyo ashaka ari umuntu ushobora kuba bati rugasho urimo urabeshya reka ngo urugero rufatika rw'ibintu Messi yakoze bikwereka ukuntu Messi ayobora ikipe y'igihugu ya Argentine ariyo mpamvu ikipe y'igihugu ya Argentine yagize umurongo baherukaga Copa America 2021 baragatwara Mondial 2022 barayitwara ejo bundi 2023 niba atari na kane batwara Copa America yindi batsinda Colombia bagaritse kuri finale ya Mondial yindi umva ukuntu Messi nyuma y'igikombe cy'isi yagiye afata abakinnyi ba Argentine akabafasha icyo kintu cyumva uburyo abakomanda bamwuba gufata ibyemezo kuri transferi zabo bidatuma ikipe ya Argentine isubira hasi. Lionel Messi yaganiriye n'umuntu yitwa Otamendi aramubwira ngo byaba byiza ugumye i Burayi anshobora kubona competition nziza hagati y'umwana yitwa Silva na Araujo muri Benfica ukompete ntusubire muri Argentine wacu ko nusubira muri Argentine uragenda kuko uri umukadiri uri umukinnyi mukuru barahita bakwemerera gukina bahita bavuga ngo ni legend ni umukinnyi mukuru niki igire mu kibuga ukine kubera icyo cyubahiro ariko ntufite iyo competition ntubimerita nk'iyo wagira i Burayi beta witaha wowe gumaho ngaho uwo ni uwa mbere. Lautaro Martinez Barca yaramushakaga icyo gihe Barca umuntu wari kwitoza n'uyu mutoza atozaga abahorandi Ronald Koeman. Messi yaramubwiye ngo uyu Ronald Koeman nta gihe kina nazamara muri Barca nzi uko Barca ikina ndi kubona uko ari gukina bazamwirukana barakureshya bakugure numara kuhagera nibaza n'undi mutoza probably azaprefera undi mwataka utari wenda style yawe cyane kudahura na style ya Barca cyane utakare aho kugira ngo uzaduteze ibibazo kandi dukeneye service zawe. Nje nahitamo ko urukinga for stability aho uri muri Inter muri gutwara Scudetto muri kujya kuri finale ya Champions League kandi uri muri regular starter ngenderwaho wagumya ahantu ufite stability urahindura urujya umupeta aramwumva ahita yongera amasezerano. Messi yabwiye Julian Alvarez aramubwira ati muri Man City harandara kurusha umupira aratsinda kukurusha uri umusimbura kandi ufite ikipe yaga umwanya wo gukina mwene wacu Simeone aragushaka ngo bere regular starter imyaka ufite ntituzongera gukina ikindi gikombe cy'isi uri umusabu genda ujye gushaka ahantu ubona umwanya wo gukina. Abo ni abantu bose Lionel Messi yagiye aganira nabo niba hari ubishidikanya muzanye n'umusome de Athletic ko simvuga ibintu byane ndavuga ibyabanyira n'ubundi kubisoma. Messi yaricaye urokuntu Messi ari igitangaza cy'umuntu abwira umukinnyi witwa Makaristera aramubwira ati ikipe ya Liverpool iragwa big experience na mahirwe akomeye ku mutozo ugushaka ari umutozo ushaka kugukinisha jyamo dukeneye profile zisumbuyeho kurutaho mwari muri. Rodrigo de Paul niwe wamwizaniye ubwe muri Inter Miami yaramubwira ati wewe kurya bench muri Atletico Madrid urabibona yuko amaze gusaza hari ubwana buto bwa Julian Simeone bari kuzana ngwino abwira Beckham ati uyu mwene wacu ikegera cyanjye bamwita ikegera cye mukeneye ahangaha kandi abanzamo kuko Busquets yaragiye ahita ajya mu mwanya wa Busquets ngwino ubukina wumve. Lionel Messi aricara abwira Nico Gonzalez aramubwira ati Juventus ivemo ujye muri Atletico Madrid kwa mwene wacu inde Simeone. Ejo bundi mwana monye Simeone yaje no gufana Argentina yambaye jersey ya Lionel Messi nimero 10 uri kwibona na famille yose genda jya kumutoza mwene wacu ujye gukina tipaza umupira Nico Gonzalez ari mu bantu bishe bura Bwongereza asimbuye uri kwibona ko umwanya wo gukina uzo umupira mwinshi cyane afata ubwana bwa Nico Paz nta minota uzabona muri Real ndabaza niba Fabregas agushaka genda ujye muri Como. Abantu bose ndi kugenda nkubwira ugende wumve ko badafitanya ahantu bahuriye na Messi uherezaga abakinnyi abatohereje iwe ubwe muri Inter Miami nk'uyu nguru Rodrigo de Paul yaboherezaga kubatoza afiteho ijambo b'inshuti ze babanye Fabregas twabanye muri La Masia cyangwa ni Simeone umutoza mwene wacu nabwira ngo mfatira abo bantu bamenye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo simpanuka uko abantu bubaka ama equipe y'ibihugu ugenda ubyumva. Arangije aricara aravuga ati ubu ngubu ibintu tumaze kubistabiliza tumeze neza. Hanyuma Yohani Muso umuzamu wabo usimbura uzi ukuntu bimeze genda ujya kwa Simeone
uri kubyumva muri Atletico Madrid. Niba ubyumva umuntu witwa Lionel Messi yafashije aba bakinnyi muri orientation za kariyeri zabo nyuma y'igikombe cy'isi kugira ngo batazigera babura umwanya wo gukina ngo bazajye kugira ekipe zibicaza bazaze bose nta mwanya wo gukina babonye mu maklube yabo. Playing time. Yanamabwiraga ikintu kimwe icyo gihe ngo yasubiragamo ikintu akavuga ngo mwireba amafaranga yo kujya muri za Saudi Arabia kuko benshi nka Rodrigo de Paul n'abandi barabashakaga. Yarabwiraga ngo I would rather prefer njyewe ko niturangiza imikino yo mu gikombe cy'isi kintu cyo muri Amerika buri wese muri mwebwe azafate decision ashaka kuri kariyeri ye, niba rushaka amafaranga niba rushaka icyo azagenda yakorere, ariko ndashaka ko mujya mu makipe muri mufite icyo bita noblesse ni nk'iki mu Kinyarwanda akse ubushefu n'ubushefu mwe mu bantu mwubashwa gukorera. Yo mpamvu uri koporoka si ikibazo cy'amafaranga ni treatment irimo icyubahiro aho ukorera. Uzi impamvu yizeraga akazayibona rero bati nubu uri kumwe nanjye muri Inter Miami nta muntu uzagusuzugura. Simari Rodrigo de Paul ufite ikihe kibazo nimba nakwereje kwa Simeone ni mwene wacu ntago azagufata nabi. Yohereje abakinnyi barindwi muri Atletico Madrid nta kibazo muzagira azabamenya ni mwene wacu. We niko Paz Fiseski Fabregas twarabanye ntago yagufata naba arayeraga aranyuba mugende mujyana mugira icyo kintu cya noblesse. Wera utaro urahindura ikipe igufata nk'umukinnyi wa mbere igenderaho ufite iyo noblesse urashaka iki extending aho ngaho uri kwibona apanga abakinnyi ikipe irubaka irakomera irategereza mwibanga. Dore ikindi kampu zose muswa bazikoreraga muri Amerika kampu zose za Argentine nyuma y'igikombe cy'isi cyo muri Qatar Messi amaze kumuvinga muri MLS kampu zabo nyinshi bazikoreraga muri USA. Kubera iki mumenyera ikirere klima ubu bushyuhe bwa Amerika ubona yuko Argentine iri mu bantu batena basoza match bagifite intensity. Turebe match zose kuntu bazikubura mu minota ya nyuma ikirere sibyo akababwira ati muze mumenyere iki kirere cyaha mumenyere uko hameze akabazana bagakora kampu y'icyumweru ibyumweru bibiri bagakinirayo ku bibuga za Kansas na hariya za Miami bakaba bari aho ngaho gake gake ari gutegura tere. Amerika yari yaramuzanye n'ubundi muri Amerika bizi ko iki gikombe aricyo bamuzaniye. Lionel Messi rero kuba barubakiye ibintu byose kuri we muri Argentine byaremye ikintu cyuko buri mukinnyi wese uri muri equipe nationale ya Argentine yicara akavuga ngo niba hari ikintu ntakora nk'ikosa ni ukwigomeka kuri Lionel Messi. Ubwo rero twese turi gukora kuri service za Lionel Messi dukwiye kumenya imbaraga ze n'intege nke ze. Aho penalty nta gikuba cyacitse ariko uhindukira urebe kwa mwene wacu twakunze Imadeira man Ronaldo yarasuzuguritse birambabaza ndi umukene gakinyishe n'ukuri yangana mana yanjye birababaje n'ukuri. Tekereza umwana nka wowe Neves akabumbura akanwa ngo Cristiano Ronaldo ngo ni umukinnyi nk'abandi muri squad yacu ngo nta consigne zidasanzwe dufite ngo zo kumukinisha nkaho bidahagije ka Conceição agasimbura muri Juve ngo Cristiano Ronaldo ngo simfite inshingano zo kumupasa mbere ngo namupasa ngo kimwe nuko napasa undi kubishimangira Bruno akamwima imipira. Nukuvuga ngo ikipe yabuze siporo yabuze igitereko kivuga ngo ubundi who are we serving here. Ikintu cya mbere rero gitsindisha amakipe akse nukutagira impamvu y'urugamba. Ubundi kuki turi gufightingira bino bintu wabonye ijambo Julian Alvarez yavuze amaze gukuramo Ubusuwisi turashaka guhesha Messi ikindi gikombe cy'isi. Iryo jambo ntimwariboneye mwese. Iyo ni declaration y'umwataka uri kugera ko miliyoni 150 n'amakipe n'umwataka ukomeye Julian Alvarez ariko urukumva umutwe w'ibintu birimo turi gushakira Messi igikombe cya nkaho it's not about us it's about him. turashaka kumusezera turashaka kumushimira nukuvuga ngo yabaye umwami cyane n'umwami wimitswe tugomba kumuseriva. Enzo Fernandez uri yandikiye Messi akiri umwana muto cyane Messi asezera yamwandikiye ngo kuri Facebook amwe ati ndakwinginze ndagusaba ndi umukinnyi muto ndacyari mu academy wacu ariko nifuza kuzakirana nawe dufashe n'uritayari. Ubwo butumwa burahari. Enzo yandikiye Messi abantu bari kumwe na Messi. Messi ni umuntu biteguye gufasha biteguye gukorera biteguye gushyira muri condition zose ariko ikiza cyambe cya Messi kiza ni iki
burya ari ugukorera umuntu ariko atari no muri position yo kugira ikintu abibyaza. Ikiza cya Messi arababwira ngo nimunkorera ibi ndabakorera ibi, nimwumva ibi ngibi nanjye ndatanga ibi. No ngo ku meza y'ibiganiro baba bari kumwe n'abandi bakinnyi bemera ko he is the goat, kubera ko abarusha umupira muri byose bakaza bamwunganira muri byose. Reka ngwe statistique kwereka ukuntu Messi atangaje Ruvuyanga tunamuvaho akagapepe k'Imana. Wumve iki kintu ukuntu giteye ubwo, sinzi n'abantu baragitekereje muri iyi mondial. Umva France umukino yatsinda ibitego byinshi ni Mbappe, assist nyinshi ni Olise, key passes ni Mbappe, uwadribuye kurusha abandi ni Barcola, uwacrée chance nyinshi ni Mbappe, uwatanze chance zikomeye kurusha abandi ni Olise, uwatanze crosses nyinshi ni Dembele. Ubwongereza ibitego byinshi ni Ken na Jude Bellingham barabinganya, assist ni Gordon na Bukayo Saka, key passes ni Declan Rice, successful dribbles wa dribble neza ni Anthony Gordon. Chance zakrewe na Rice kurusha abandi. Nono izikomeye muri izo chance zatanzwe na Rice na Jude Bellingham na Madueke bazihuriyeho. Accurate crosses ni Declan Rice. Espagne ibitego ufite byinshi ni Oyarzabal, assist ufite nyinshi ni Kukurera, key passes ni Pedro Porro, uwadrible kurusha abandi ni Lamine Yamal, chance zakrewe nyinshi ni za Bayern, chance zikomeye kurusha izindi zatanzwe na Kukurera, accurate crosses zatanzwe na Bayern. Umva Argentine ibitego byinshi Messi agapepe k'Imana 8, assist nyinshi enye Messi agapepe k'Imana, key passes agapepe k'Imana, successful dribbles agapepe k'Imana, chance nyinshi agapepe k'Imana, chance zikomeye kurusha izindi agapepe k'Imana, crosses nyinshi agapepe k'Imana. Urashaka iki? Ubu hari umuntu ugiye kutuburanya dutesha umutwe ngo yango debago sinyemera ngo simbyumva sinshaka no kubyemera ngo mubibwira abandi. Iyi si ya deba bya bindi twicaraga ku muhanda Karuma bitwa kwa Zakariya, umwana umwe akazagera imodoka ziri kujya Karuma cyangwa Uganda, undi akareba imodoka ziri kujya Nyabugogo, nkazajya mvuga ndi kumwe n'inshuti yanjye yitwa Fabrice ni njyewe izijya Nyabugogo n'izanjye, Fabrice akavuga ngo izijya Karuma n'izanjye reka tubare, ngatahana 140 agatahana 160 kandi nta nimwe yanjye nta nimwe, tugataha twambaye kamambiri za Trise n'ivumbi rya turenze. Usibye deba za cyana ubu ninde muntu ukeneye ko birumvikana Messi rwose nta muntu ubu ibyo ni deba, nta deba ikwiriye kubamo, uyu ni goat byaba ari Rwandanze bya bindi abantu banga kumva, ibikorwa birabigaragaza birabisobanura. Bro, finale 3 z'igikombe cy'isi ku mukinnyi atari igikombe cy'isi ntago bibaho. Ibe tujye mu ishusho y'umukino wa nyuma, umwana agiye gukina na se Lamine Yamal, ariwo na urayambwiye ni Messi yogeje Lamine Yamal arapinga ati ni AI. Ntafata mwabonye ari mwibesani abanyarwanda bayita ibesani, ari epfira tubyita ibafu, ari mwibafu mwibese. Iyi finali izaba ari finali isobanuye iki ku mpande zombi cyangwa se ku bakunze umupira w'amaguru ku isi? Ku muntu wese ukunda umupira unaryoherwa n'umupira, ntekereza ko iyo finali yifuzaga, kuko na amakipe yombi agiye gukina ubona ko mu by'ukuri yabari hejuru cyane, afite imbaraga. Ubwo yaba ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine, ntekereza ko nk'abongereza bajya ku mukino wa nyuma wenda finali nta wamenye ibyayo, ariko hari kuba harimo imbalance cyangwa se kuba amakipe yombi atanganye urwego cyane cyane ukurikije uko yagiye akina. Ariko turavuye Argentine uburyo igeze ku mukino wa nyuma, uburyo bagiye bagira kwihanganira cyane imikino tabakinye myinshi akenshi muri extra time. Ariko nubwo tuvuga Messi, Argentine ikipe ikomeye cyane no mu bandi bakinyi bano ba Enzo n'abakinyi bafite imibare myiza cyane, bano babonye match yarayakoze bahamakarita nta muntu wamenya ko uko bagize saison mbi muri Liverpool, ariko bameze ubu ngubu turi kuvugana nabo ni ikipe ubona ko yubakitse mu buryo buri collectif, ariko akazamo wenda iyo performance de video ya Messi. Ariko n'umuntu na Argentine ni ikipe ubona ko ikiza hamwe cyane, ubibona cyane bagiye gushaka igitego, ni ikipe ubona ko itegura gutsinda igitego mu minota nk'itanu kabikibonye. Bagiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Espagne, nge mbona ari nayo kipe rikomeye cyane muri iki gikombe cy'isi, ukurikije n'amakipe yagiye ikina, kuko ni ikipe yeze ku mukino wa nyuma baraciye mu nzira igoye, basize Portugal, basize Belgique, basara ni makipe akomeye. Bafite Lamine Yamal, wahoze ubivuga neza cyane. Lamine Yamal nubwo afite igitego kimwe, ariko urajya mu mibare ugasanga niwe wakoze amadribble menshi, niwe wagiye aba man of the match, ubundi yabaye man of the match. Nuvuga ngo ibintu byose ntabwo bipimirwa mu bitego, ahubwo ureba na influence yagize ku mukino, nkuko Messi nawe yabaye man of the match katatsinze igitego cyane. Ni ikipe hari ikintu cyo kuvuga ngo niya kipe gutsinda igitego
nijye kubroka nk'ibigi twabonye ku Bwongereza igutsinda igitego igafata iminota ikurekera nk'icumi ariko ikongera igakina umupira ku buryo gutsinda igitego cya kabiri ntabwo amakipe menshi agira icyo kintu kubera ko ari ikipe iri jeune bafite abakinnyi bakiri bato bano ba Lamine ba Daniel Mo ba Rodrigo ntabwo barakura cyane ba Kubarsi n'abakinnyi bakiri bato bafite umuzamu mwiza nicyo byiza ku mukino wanyu itsinzwe igitego kimwe urumva ko ushaka gusinyiza umuzamu Unai Simon ariko numva ko bafite uburyo badefanda neza cyane cyane mu kwimana umupira navuga ngo rero iyi finale isobanuye byinshi cyane yego nibyo turi kureba Lamine Yamal ndetse na Messi kuko uze gukana iki gikombe azagira ijambo cyane kuri Ballon d'Or yaba Lamine Yamal yaba na Messi wayegukana azagira ijambo kuri Ballon d'Or kuko bazareba mu manota yibona ku mukino ubwo rero bose barabibona ko ikisobanuro cya sezo yabo n'iki gikombe cy'isi finale zaba ku munsi wo kuwa gatandatu kandi barabona ko bose bafite amakipe meza abatoza beza navuga ngo ni finale ije igiye guhuza amakipe ubona ko ku munzani angana ariko nanone nkasigamo akantu kamwe kuvuga ngo iyi kipe nk'iyi Argentine igeze kuri finale isavayivinga gutya kuko bagiye basavayivinga pe kuri Misiri barasavayivinze kuri ku Busuwisi barasavayivinze nta stage barenze badasavayivinze batagowe kuko nawoze mbona ibitego byadesize imikino ni 9-2 8-5 112 naho ngaho babaga bari bakomereye ariho iyo mentalite bagira kwihagarara ngo kandi n'ubushize Argentine tubyibuka niko bagize ku mukino wanyu ndabyibuka basezera abahorandi ubuhorandi bubishyura bibiri bakaza kubasezerera niko bari bagize ku mukino wanyu bazahora n'agakipe ke Espagne rero nge no kipe muri iki gikombe cy'isi ni match nziza nawoze mbona abantu bandika utuntu hirya no hino b'abanyamakuru bo ku mugabane w'Uburayi bavuga ngo murabizi ko Espagne agomba gukina Argentine mu cyo bita finalissima uwatwaye Euro uhura n'uwatwaye Copa America ariko finalissima yifaza kuyikuraho bavuga yuko kubera intambara yari iri mu burasirazuba bwo hagati yagombaga kubera Qatar iyi match bayikuraho abantu benshi barababara n'iki ariko baravuga ngo the finalissima ngo was cancelled because God had written a bigger script abaga bati yavuyeho kubera ko mu by'ukuri buri Imana yari ifite impamvu yari ifite utuntu twari kwikorera script yari yanditse yari bizi neza ko bazahura kuri finale y'igikombe n'ubwa mbere bigiye kuba ko ikipe yatwaye Euro n'ubwa mbere bigiye kuba ihura n'iyatwaye Copa America cyane n'ubwa mbere bigiye kuba finale kandi Argentine uzike yikubise yabikubise abanyaburayi bakomeye ko yanatsinze yatsindiwe kuri Euro aribwo Bwongereza na 2020 yatsinze Ubufaransa bwari bwaratwaye cya 2018 urumva ni nk'aho ibi bikombe by'isi yabivuze ngo umugabane w'Uburayi ikipe zose mwari mufite zikomeye muri ino myaka Argentine ikomeye turazikubise kandi Copa America nabwo bakubise Brazil banakubita Colombia nk'ibihugu bikomeye muri Amerika y'Epfo aho rero urumva ko kuri kariyeri zabo rwose byaba ari ibintu biri successful cyane nge nakwanza uravuga ngo kuri Lamine Yamal na Messi ni igisobanuro kuri Messi cya kariyeri guhita akuzwa agahinduka umukinnyi wabaye uruta abandi bose nubwo hari ababyemeruka ariko abahakirimo akadeba gato bawongeranya na ba Pele ariko agize mondial ebyiri impaka zaba zicitse agize Ballon d'Or ya 9 mu gihe Lamine Yamal byaba ari nko kuvuga ngo umuraga w'ingoma intangiro z'ikiragano utangiye nguhaye inkoni y'ubutware uransinze uranyemeje wa mwana we hera kuri Ballon d'Or n'iki gikombe cy'isi ugende wubaka ibindi bintu wenda ukore ibyegera ibyo twakoze na ba Cristiano ni match rero ifite igisobanuro mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi cyangwa se mu buryo umupira w'amaguru ku isi igitereko cyawo kizasigara kimeze finale zabiryoshye cyane umwanya wa gatatu Axel zaba kwa gatandatu saa 5 z'ijoro abafaransa n'abongereza saa 5 z'ijoro ako si aturanye aba bantu ko baduhemukiye saa 5 kandi saa 5 pe aturanye rwose finale saa 3 finale ni saa 3 ku cyumweru umwanya wa gatatu abafaransa n'abongereza rwose kuri Hard Rock hariya Miami muri leta Florida saa 5 z'ijoro basaza bakoze ikiza wenda nuko ari muri weekend abantu bamwe bazapfa wenda kwireba abantu bagiye gutarama umwanya wa gatatu bubishye rero ko na amakipe ubishye nubwo akomeye nuko ari amakipe akomeye ariko urareba noneho aya masaha umwanya wa gatatu koko saa 5 we biragoye